Vuka udle ake nginibingelele bazalwane egameni lika Jesu namhlanje kuseni ake sihlangane ke ukuze sitoqhubeka ke la sigcine khona nehistory of the church namhlanje ke bantu abakethu sitawuqhubeka netifundziso telibandla tifundziso mbumbule tagcina tingene ebandleni kute udunga libandla la Kristu sigcine ke bantu abakethu sikhuluma ngetifundiso setingenile sathi abatimbili seqala sakhuluma ngetransubstantiation bantu abakethu nelimisa egameni lika Jesu saqhaza ke lokuthi ke kwase kufike esigabeni la khona kuthiwe umtimba waKristu ungumtimba waKristu mbamba nawudla nje sidlo lesingwa singumtimba waKristu mbamba uqobo lwakhe nale ingadi yakhe vele mbamba kangangokuthi vele kufanana nekuthi kwendiwe umhlatshelo nange wawendiwa kadzene tempelini wawendiwa ngumpriest kuhlanwe tono tebantu kangangoba ke kwakwendeka lokuthi uma ngabe umuntu eshonile efile endelwe ke lelimisa lokusho ukuthi setihlweke ke tono takhe ke egameni lika Jesu sifundvo ke lesase singeneke ebandleni ngisho ugula ke umuntu wayendilwa sidlo ukuze ukuthi ade uthethelwa tono takhe ngoba sekwendiwe umhlatshelo egameni lika Jesu lokunye lengakhuluma ngako ke nangigcina abantu abakethu ngikhulume ngenzaba isijeziso lesisibita ngekuthi i-penance bantu abakethu egameni lika Jesu ngisibekele penance nangichaza ngathi mina kwakuyindlela yokuthi umuntu lolilunga lelibandla laseRoma wayebese ke uyahamba uya kumpriest ayovuma tonke tono takhe ivume kumpriest umpriest ke wayenemandla ekwekuthi amcolele kepha ke angamcoleli wayemkupuluda amgubhe vele amcilonga amprompte botisise vele ukuze atokhipha yonke ingonyuluka yala kucabangako naloko la kwendile naloko la kukhulumile bese ke uyamthethelela ke egameni lika Jesu akusito leto ke kuphela tifundiso engene ebandleni lesinye isifundiso kwakuthiwa ipurgatory egameni lika Jesu ichamuka ke na papa weqala kwakuthiwa nguGregory bantu abakethu uthi ke nakakhuluma Gregory uthi bantu abakukholwe lokuthi umuntu nakafa la wendlula emlilweni lodzite loye bese ushisa ke tono talo umuntu letincane lungefika isuku lelikhulu kwehlulela lesithi white throne judgment egameni lika Jesu le mfundo noma ingadiwa siyathatha kodwa ke yanza kakhulu egameni lika Jesu manje ke ingicaka ngalokuthi yayithi le purgatory inemandla ekushisa tono kuphela leti tema Roma ngibo bebangabashiselwa tono tabo tihafuke ukuze kusibata ufika ekwahlulelweni sebane tono letincane kodwa ke labanye abantu abangasiwe eMaroma bona bevele baqonze straight nje esihogweni noma ke baqonze ku judgment bangabetele ilungelo lekwekustabo nabo tono tingashiswa ngalo mlilo waku purgatory bese ke nabo ke bayawungena ke egameni lika Jesu kuNkulunkulu sebahafulelwe tono tabo le mfundiso ke lena ke abantu abakuthe wakhulisa emandla la apapa noma ke priest because ngiyobeyithi yona ngumpriest kuphela nonemandla ekwendela umuntu le ndlela lena yekuhafula tono so ngala mafishane tikhiya taleyo ndzawo yathiwa ipurgatory tati kupapa kuphela egameni lika Jesu so papa ke abenawo lamandla ukuthi noma usushonile angancishiselwa emacala akho through what we call purgatory noma ke sihlanzo egameni lika Jesu lokunye ke lokusifundiso lesasinyelele sangena ebandleni kwakuthiwa ngema-indulgences indama indulgences inzethelelo yetono letifundo abantu abakethu dinenge nje ngeke ngakhuluma ngepenance ngeke ngakhuluma ngepurgatory kepha ke tonke tiyahambisana le indulgences lena nje abantu abakethu sifundo lesivula indlela yokuthi umuntu angatsethelelwa tono takhe ngaphandle kokuthi atisole nangaphandle futhi kwekuthi ayovuma kumfundisi tono takhe kupenance egameni lika Jesu kuyakume kanjani ke leyo nto leyo ke kwakuthiwa ke lo papa noma ke loyo umbishop
wayenawo emandla ukuthi abuthe together kulunga kwaJesu, kulunga kwaMaria, kulunga kwabo Paula nabo Peter nabo bonke nje abantu laba-ke babakhona banda lokulungile emhlabeni. Kwathatha onke-ke lokho kulunga kwabo kuqoqelwe ndzawonye, kubuyiswe kube ndzawonye, bese-ke lo papa-ke uba-ke nawo emandla-ke ukuthi angacaphuna nje kulowo mtapo loyo, anike loyo lotawulandzela yena nangale ndlela emiswe nguye, bese-ke uyamnika-ke loyo muntu loyo-ke so uyakhona-ke usitakala ngekwekuthi isitono takhe tiphele egameni. Ngabe niya empini niyokulwa nikhipha imphefumulo, abebapha lawo ma-indulgences lawo bantu labo bathethelwe basaya nje lempini egameni likaJesu. Lo munye nje nangabe kushothi uye wakha noma indlu yesondvo abephulelwa iminyaka yakhe yekusha ipurgatory ngokuthi papa amcaphunele lapha kulomusa wabo bonke labashona kanti balungile. Lo munye ukhanzela ukunikele imali leningi nje ebandleni, papa bekaba nawo emandla ukuthi angamcaphunela lapha ekulungeni kwabo bonke labangcwele, amuphe naye itono takhe dithethelwe noma-ke dihafulwe-ke egameni likaJesu-ke. Lokho kwenda lokho ukuthi kube lula ukuthethelwa kwetono debantu kangangokuba abantu bagijima ngematubane amakhulu bayawuthenga letincwadi tema-indulgences ukuze bathethelwe tonke tondabo babe nelungelo lengena ezulwini. Labanye egameni likaJesu bebaze batithenge letincwadi, batithenge bangakadendisho naletono, bahlale nje sebanato letincwadi tema-indulgences ukuthi sengivele sengithethelwe even before ngitende letono tami egameni likaJesu. Angendlulele abantu abakethu endzabeni yekukhulekela Maria. Ngesinye isifundiso lesangena ebandleni ngeke ngakhuluma emahladla ngaso lesibantu abakethu, dinenge nje letifundiso letagcina tingeniwe. Maria nje kwakuthiwa watalwa angenasono, futhi kuthiwa akazange asetende tono, futhi kuthiwa akazange afe, waya nje ezulwini anjengaloku anjalo. Kunengi lokufundisa abantu abakethu egameni likaJesu lokwakumiswe ngilamaRoma, futhi athi uma ngabe wena ungayithathi le mfundiso leyo ngeke wena usinziswe egameni likaJesu. Na ufika nje eKatolika ukhanza timfundiso takho noma-ke ema-liturgy akhona akhuluma kakhulu ngaMaria, amphakamise kube ngathi Maria unguNkulunkulu, fanele naye kukholwa. Baze bambita ngemagama lathi inhlobonhlobo lamane, njengokuthi nje nguQueen welizulu, njengokuthi nje elisango lezulu, noma-ke inganyeti, noma-ke isiphepelo sodona. Bekumagama lawo bebawasebentisa kakhulu nangabe babita Maria egameni likaJesu. Wawuthi na ungena-ke la ngekhathi endlini yabo yekusonza ukhanze-ke lesithiqo lesibekiwe-ke la khona kuthiwa fune akhontwe khona, akhotsamelwe egameni likaJesu. Lokunye lengeke ngikwishiye lokhu kokusifundiso kwakukhulekela labangcwele. Nomnye-ke umkhuba-ke abantu abakethu lo wanza kakhulu, futhi libandla laseRoma walilethela ingcebo leningi kakhulu egameni likaJesu. Kwakwendiwa njani-ke la kulesimo lesi? Wawukhanza ngokuthi kuyowakhiwa indlu ekusonza lapha emathuneni ebazalwane, bese-ke kuthiwa-ke umuntu lothandaza-ke olapho uye elekelelwe ngilabo labangcwele labafa ukuze ukuthi umthandazo wakhe ube impumelelo, uyawungena ezulwini egameni likaJesu. Kwakuthiwa-ke tiguli tiyasinza. Wena-ke nje imimangaliso leminengi uma ngabe uthandaza kuleto tikhathi noma-ke kuleyo ndlelo yakhiwe lapho egameni likaJesu. Bani-ke bebasuka-ke emaveni la-ke iminikelo lemikhulu nalemincane ukuze ukuthi bathe ukhulekela lapho kwafela khona sobani bantu wayekholwa egameni likaJesu. Lento yakhuphuka yaze yafika la khona sebani sebavetha nje lokucucwanyana nje noma kumathambo kuthiwa-ke leli thambo leli la sobani bantu wafa akholwa. Uma ngabe unalo endlini kakho, uthi nawuthandaza usheshe vele imithandazo yakho ivakale ezulwini. Ngaze ngakhumbulana kwema-stickers leyo kande sikunamathethela timotweni kuthiwa kwameja abani bani laphala abantu bebeze bente ngisho kweticucusho kwetidwedwe lokudwedwe nje kuthiwa lena kwakuyingubo yaPawula, lokhu kwakuyinanjana sicephu saPeter wathandaza solo kwabekwa vele nje sithixo sicephu sakhe lesasala. Bese-ke nangabe-ke ufika nokuthengiselwe-ke leto tinfo leto-ke kanti akusiko nalokhu kwaPeter, nkosi yami. Bese kungene nje umkhuba lomubi
lokho kangawo bangisho kwakunemati icucute emaplango lokwakuthiwa kuhlephuka kwahlephuka esiphambanweni saJesu lokwagcina kwabekwa lokunye kwakuze kuthengiselwe tinjinga ukhanze basuka emaveni abo lekhashane batothenga leti cucu desiphambano saJesu futhi lokamasa kakhulu ukuthi leti cucu ngendlela tathi nengakhona wawukhanza lokuthi na ungatibutha tonke uthi ngidihlanganisa ndzawonye tathi ngakha indlu lengagqwala indlu umazi isiphambano sengile sasingaba ngaka ke egameni likaJesu umkhuba wekufundisa tifundiso leti wrong wasowutheni nashe esontweni ngigcine ngiyithinze futhi nenzaba yekhonta tithombe nemifanekiso la kwafika abantu abakade ngesikhathi abo-Constantine sekufika esigabeni la khona abantu bakhona nje ama-pictures sithombe nje lesishuthiwe lesifana nalesishuthiwe sithombe lesidwejiwe nje basikhonta labanye-ke bakhonta-ke netithombe tibadiwe-ke dingaba ngumfanekiso waJesu ngaba nguMariya ngaba abapostoli egameni likaJesu labangcwele sebafa leto thombe leto abantu abakethu tagcina setifakwe ngisho emasonweni endlini tekusonza ukuthi abantu batikhontele batikhonte phela labantu bokhumbula kokuthi bebakujayele vele kukhonta tithixo even before ekungenele lenkolo yebuKristu so babuyela-ke malula-ke kuyokhonta ithixo egameni likaJesu kangoba kwahamba kwafika la khona le bo-AD 726 inkosi ishaya umthetho lokuthi hhayi sale kuphela manje le nto yokukhonta ithixo nemifanekiso yathi le nto lena ayisufakwa at least ayiphakanyiswele-ke edulu because manje sebaqala ukufika bakhothame bathi cabuze bendele asalikhweshiza yasuka-ke kuma-monks because ama-monks behambe embili lowo mkhuba loyo kwathiwa ngamane behliswe le inkosi ephambana naloku ayehliswe vele iqithwe vele isuke ngoba i-wrong iphambana nelibandla egameni likaJesu kushona papa wasinayo ivalendo lekhulunywa inkosi wakwata kakhulu vele wayibhalela incwadi leyayivikela lelo thixo egameni likaJesu ngake ngithinze mhlambe umuntu agcine lamhlanje akhulume ngekugqotshwa kwalabafa kwagcotshiswa emafutha uma ngabe nje umuntu abona logulela kufa wayethatha-ke emafutha lathite agqotshiswe lo muntu abegqotshiswa ngumpristi kuphela amgqobise emalanga lang-7 uma ngabe nje uyabona ngathi ucega vele ucega sakufa vele wawube sekugqotshiswa-ke ngalawo mafutha-ke emalanga aze abe ngu-7 ize kufike ilanga lakho lekufa futhi wawugqotshiswa etinzaweni etingu-7 lala mtimbeni wakho kwakusemehlweni kusemakhaleni kusetindlebeni kusemlonyeni kusetandleni nasetinyaweni bese-ke ugqotshiswa esifubeni lokho-ke bekwendela ukuthi uthethelwe itono takho letatisele kwakusetshenziswa emafutha labusiswe ngumbhishobhi lawo mafutha lawa besetshenziswa ngumpristi kuphela kude lo mnye benawo emandla ukuthi angagcobisa abantu abakethu uma ngabe umpristi ungakamtholi kanti bogula inkinga-ke leyo because sokuthi awugqotshiswa ngubani vele kusho ukuthi wena uqonza straight esihogweni ake sibonge abantu abakethu egameni likaJesu ubusisekani sithi awuqhubeka-ke kusasa sitokhuluma kabanti nge-inquisition lenye indlela yaseyingene ebandleni busisekani namhlanje egameni likaJesu amen.